Mark chapter number 10. Sicela verse number 13. Uma ngaphambi kwendlu kaBukhosi, Mntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu wangihawukela sasezonweni zami, wangihlanza negazi lendodana yakhe ezelwe iyodwa, enguJesu, iphinde ibe nguKristu. uNkulunkulu umusa nobusisi. Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu, bonke abazivakashele, abathandiweyo bethu bonke ebandleni. Ngiyanibingelela abazalwane ngey'gaba zonke egameni likaJesu. Amen. Esikhathini esiningi emabandleni, abazalwane abantu abasabayo ukubuza imibuzo. Mangithi abazalwane abantu abasabayo ukubuza imibuzo, ngisho ukuthi umfundisi akahlushwa ngebuzo imibuzo mayelana nokukholwa. Ama-elder awahlushwa ebuza imibuzo mayelana nokukholwa. Kube sengazuthi abazalwane bayazi, kube sengazuthi ibandla liyazi, ligcine liyofuna iy'mpendulo komabonakude, lifuna iy'mpendulo kwa-motivational speakers nakubantu nje basezweni. Kanti bazalwane, labantu uNkulunkulu usigcobele bona ukuthi asibahluphe, singabanikezi ukuthula. Usigcobele bona lokho ukuthi yonke imibuzo esinayo uhambweni lwethu lokukholwa ubabekela phambi kwethu ukuthi sibabuze, siyibuze bona le mibuzo, babe sebayasiphendula ngokuthembeka ngokwelizwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu emusa nobusisi. Mhlawumbe okunye ubanga ukuthi abantu bebesebandleni becabanga ukuthi bejoyine icebo, abazizwa besekhaya. Mhlawumbe okunye kubanga lokho ukuthi abantu bebesebandleni abayizweli basemndenini kaNkulunkulu, bayizwela nje kwi-association ukuthi ngiyeza on Sunday ngoba kubonakala kuyinto enhle, kubonakala ngingumama okahle uma kuthiwa ngiyakhonza, kubonakala ngingubaba okahle uma kuthiwa ngiyakhonza, kubonakala ukuthi ngimuntu omusha okahle uma kuthiwa ngiyakhonza. Kodwa ngempela mesihlangene lana sizokhonza uNkulunkulu, kodwa kuyedlulela lokho. uNkulunkulu akasibuki nje ngayedwa ngayedwa. uNkulunkulu nakasibuka ubuka umzimba wakhe, abuke Kristu eyikhanda langasemsini. Asikekeni bazalwane lokuyiphilela sisodwa, singaphili phakathi ebandleni. Sengathi ngingangizwa bazalwane. Asiyekeni lento yokuthi siphile sibe ngabazalwane base-evangelical, kodwa singabe ngamalunga ase-evangelical. Ngoba bakhona abantu abafike behlale bejike konke malanga. They are not accountable to anybody. Impilo yabo yakamoya inakekelwa ngumuntu ngoba udla eyedwa, eyihambele eyedwa. Kanti asibizelwanga entweni ekanjalo. Lo muntu owasibiza wasithenga ngegazi lakhe, uthi ngimthenga ukuthi nibe semzimbeni, mina ngibe ikhanda leli, nine nithandane, nibe munye, sibizelwe kulokho. Athi umzalwana ngimpiwa uzibani, akusiyindaba yokuthi umpiwe uzibani, indaba yokuthi ubizelwe, wabizelwe emzimbeni. And inhlakanipho yaNkulunkulu ikwenze ngamabomu, yabiza yena lo ongamnambithi, yabiza yena lo ongazeli iy'ndaba zakhe. uNkulunkulu wakwenzanga amabomu lo. Athi kuMahubo chapter number 133, mayekuhle kuyathandeka uma abangcwele behleli ngobunye, behamba kanye kanye. Ngoba Davide nakabhala le nkqubo, bawubhala benyuka baya eJerusalem, baya kumkhosi wamadokodo, bebehamba endleleni as pilgrims, njengabahambi endleleni. Babehamba iy'nsuku la ndleleni, behamba bayangcola la ndleleni, bahamba abanye benuka namakhwapha, angithi abekho emakhaya, bahamba abanye ziyadabuka ney'mpahla, behamba abanye bayanyathelana endleleni, bayalimazana endleleni. Kodwa nakababuka uNkulunkulu
benjalo omunye kwazi ukusondela omunye emuzweni wamaphapha omunye kwazi ukubekezela omunye eminyathela athi uNkulunkulu asezulwini kuhle kuyathandeka uma abangcwele behamba ngokuthula bethandana behamba kanye kanye abese athi kunesibusiso lapho kufana namazolo ehle entabeni eHemoni ehle lenzansi eZiyoni athi ibusiso neyibusiso athi kufana nemakha athela ekhanda la-Aroni mhla egcotshwa into eyenzeka kade ezange yaphinde yenzeka mhla uNkulunkulu eyigcobela yena fana namakha ehle ekhanda la-Aroni yebo esilevini yebo overflowa kugcwele ugqobo nenkazimulo kaSomandla uthi la uNkulunkulu kuhle kuyathandeka. Asiyekele into yokuza ngoba sekazithi ngumthetho lo uthi fanele size asizeni ngoba sazi ukuthi uyahlangana umzimba kaNkulunkulu uthi masawuhlangene ukhule kanye kanye ngoba kwenzeka isandla sikhule sodwa akwenzeki inyawo ukhule lodwa akwenzeki impumulo ikhula yodwa ikhula ngoba isemzimbeni kwenzeka abanye behlela kakhulu indaba bayizwa lendaba yana ubunye bokuba phakathi ebandleni. Abantu bafuna ukuyiphila impilo yabo bafuna ukuba nabangane ba-social media bafuna ukuba nabangane ebandleni abantu beyiphila impilo yabo bafuna ukukhombisa izwe uNkulunkulu ngendlela ababusise ngayo ngale ndlela uNkulunkulu amuhle ngayo empilweni zabo kodwa bafuna ukudabisa phambi kwabantwana baNkulunkulu. Angikho lapho bezalwane ngilandela indaba ukuthi labantu uNkulunkulu ababekile lama-elder kalomfundisi ubabekele ukuthi sibe nemibuzo njengoba iy'ngane zakho ziba nemibuzo njengoba uphila nazo ekhaya ngokwempilo kanjalo the spiritual leaders they are here kuze ukuthi sibe nemibuzo umuntu ongabuzi umuntu onganandaba umuntu ongabuzi umuntu ongakhuli umuntu ongabuzi umuntu ongayinaki izinto zaNkulunkulu ngoba oyinaka izinto zaNkulunkulu nokucophelela ukukholwa kwakho uyabuza emzimbeni. uNkulunkulu emusa emusisi le ndatshana yami khona lapho ngomunye unyaka ngisasele kwaSwayimani nawo usihlalo wabantu abasha lo mama lona uthe ayoteta ingane yakhe yashona lengane beyishona lengane uyabuya uba nemibuzo uyabuza uthi maye ingane yami njengoba ingasekho lithini ilizwi laNkulunkulu nge-eternal state yakhe ilizwi laNkulunkulu lithini ngale ngane engasekho lithi umphefumulo wayo ukuphi ngoba ekuqonda ukuthi abantu nabaphila emhlabeni khona bayekulahlweni khona bayekuphileni umgunaphakade umbuzo wakhe to the spiritual leaders wawubuza kona lokho ukuthi umphefumulo wakhe ukuphi. Athi asengilalele ngabezwa bengindiza befundisi nama-elder bengazi ukuthi bazomphendula bethini ngoba bengaqondi akwavulaka langaphakathi kimi ukuthi kufanele impendula yeyithathaphi ukuphi lafuna ukuthi aqonde khona efuna impendulo uma zingekho phakathi ebandleni. uNkulunkulu emusa nibusise ngiyangidla le ndaba ngahamba ngayohlala phansi ngayifunda phambi kuNkulunkulu ngifuna ukwazi ukuthi le ngane eyishonayo ziyaphi. uNkulunkulu emusa nibusise nawo amavesi uMarko chapter number 13 chapter number 10 verse number 13 kuya verse number 16 aphendula lowo mbuzo lowo ukuthi ingane ziyaphi beyisho zomkhombisa ukuthi uphendula kanjani. Kodwa number 2 akhuluma ngakho umoya engcwele ukuthi embusweni kaNkulunkulu kungena hlobo luni labantu engena embusweni kaNkulunkulu. Wenza this illustration yengane bakayithatha eyigona eshisibusiso phambi kwazo athi kanjalo akekho ozongena embusweni kaNkulunkulu ongafani nalapha. uNkulunkulu emusa nibusise akithi bazalwane uNkulunkulu akambusisi umuntu
uNkulunkulu akasibusisi isoni. Angisho kanje, uNkulunkulu akasibusisi imbazalwane. Angikhulumi about common grace. Nakhulunywa about common grace, khulunywa ngalento le common grace yehlela bonke abantu abaphila emhlabeni, abakholwayo nabangakholwa. When we speak about common grace, sikhuluma ngokuthi imvula inela wonke umuntu, ilanga liphumela wonke umuntu unelungelo lokuthola umsebenzi, wonke umuntu unelungelo lokushada, ukholwa ungakholwa. That is common grace. Kodwa nasikhuluma ngesibusiso saNkulunkulu, we are not talking about common grace. Masikhuluma ngesibusiso saNkulunkulu, uNkulunkulu ubusisa abantu abasembusweni waNkulunkulu. Ngibo bodwa akhuluma isibusiso phezukwabo. Akakhuluma isibusiso saNkulunkulu kubantu abangekho embusweni kaNkulunkulu. Ukhuluma isibusiso kubantu abasembusweni kaNkulunkulu. Lithi wathatha abantwana and he spoke a blessing. Wathatha abantwana abagona, wabesikhuluma isibusiso. Akwenzeki uNkulunkulu akhuluma isibusiso kubantu abangakholwa. Angikhuluma about common grace, kodwa ngikhuluma ngesibusiso esivela ekhaya ezulwini. Ngikhuluma ngesibusiso that is divine. Isibusiso esingafani nokuthi athi umzali uNkulunkulu akakubusise, kodwa isibusiso esiphume ey'ndebeni zaNkulunkulu uqobo lwakhe. Kanye ney'thembiso zakhe. Khona baletha kuye abantwanyana ukuba abaphathe, kepha abafundi bakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela, wathi kubo, vumelani abantwana beze kimi, ningabanqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ongowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angene kuwo. Wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. uNkulunkulu emusa nibusisa. uJesu nakabusisa labantwana wenza inkonzo endala. This is an old tradition ebeyenziwa abantwana baka-Israyeli. Akuyona into entsha. Uthi uJesu mesekezele unina uMaria unyuwa naye eJerusalem. Nakafika esinagogeni uthola kunoSimiyoni. Simiyoni uthatha umntwana uyamgona, ubheke ezulwini, uthi amehlo ami ayibonile insindiso kaIsrayeli. Abese ukhuluma isibusiso, inkonzo endala. Mangithi inkonzo endala, Abraham blesses Isaac. Isaac ubusisa uJakobe. uJakobe ubusisa all the tribes of Israel, uyawabusisa. uNoah uyendlula, uyambusisa naye kubani? kuSethi, uyawabusisa nabantwana bakhe. Yinto endala indaba yalabazali, abantwana baka-Israyeli bayithathela lapho, kwaba isifundo kubo, bayikopa lento, kwaba i-tradition kubo. Abantwana bebeletha esinagogeni, nabeletha esinagogeni kuma-elder nabafundisi nebafarisi bonke, bebabathatha babese bayabagona, bakhuluma isibusiso phezu kwabo. Kodwa nansi into emangalisayo, uNkulunkulu uthatha umntwana njengoba naye angurabi, engumfundisi la, ugona nabe bantwana. Lalela, asikho isimeme saphuma kuthiwa lethana abantwana. Abazali bebezwile, bebezwa oPetro bathi singasuka kuwo siyephi ngoba amazwi okuphila akukho. Bebonile evula amehlo impumputhe, bebonile enza imangaliso esenziwa oqotshiweyo kaNkulunkulu yena yedwa. Bembonile akhuluma amazwi aphilayo, bembonile amemezela
bathi cha. Kodwa Jesu nakathatha lengane is making a powerful illustration. Nakathatha lengane iletha is making a powerful illustration. Ngoba abaFarisi, ngoba abapostoli ngaleso sikhathi bekungekho emcabangweni wabo in attitude, in their thinking categories, ukuthi abantwana bafanele umbuso kaNkulunkulu. Bengekho nakubo ukuthi abantwana befanele ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kodwa Jesu angabathatha wenza illustration powerful. Tebukani labo. They come bathakathaka bawini. Bese bakwazi ukuvuma izono. Besondela bakwazi nokuyikhulumela nokuyinandulela bakwazi. Bese phambi kwabo, bese kuJesu akhulunywa ngalutho ngabazali babo ukuthi babekholwa noma bangakholwa, because it is irrelevant. Isimo sabo, it was into of grace. Abakwazi ukuyicabangela. They do not have a thinking capacity ukuthi ibamukele Jesu noma ngingamamukeli bangabantwana. Kodwa ilizwi kaNkulunkulu wonke umuntu ufanele angene kanjalo embusweni kaNkulunkulu. Umusa onawodwa. Akekho nengcola ngoba ngiyacabanga sengiyakwazi ukubona izinto. Akekho okwazi ngoba sengiyakwazi nokuyekela isono. Akekho ozathi ngiyakwazi nokushumayela. Akekho ozathi ngiyakwazi nokunikela. Akekho ozathi ngiyakwazi nokwazi izinto zasesontweni. Umusa. Njengomntwana esondela. Akekho ozongena ngaphandle abe naleyo attitude leyo. Angene. Angabali lutho ukuthi nesengenzeni. Angabali lutho ukuthi ngihamba nomzali. Angabali ukuthi ngiqalisa neschool. Ngaya kwabasha. Ngabuye ngaba ngumama. Ngabuye ngaba ngubaba. Le ndaba yemfundiso ifana lengane engazilutho yamkela umusa. Yamkela le nto. Abafundi baJesu balalela ukuthi nabalana kulandela kwenzakalani. Ubakhombisa illustration yengane leke sisuka lapho. Ubakhombisa illustration of a young rich ruler. Le ndoda ebeyicebile iyafika kuyo. Rabbi, sengikwenze konke. Umthetho ugcina konke kuphelela kwawo. Akukho engakwenzi. Ngiyahlonipha abazali ngenza konke. Athi uJesu awuhambe udayisa all your achievement, lezinto ocabanga unazo eziyimendlela zakho. Hamba uyidayisa zonke bese uyabuya uzongena. Lithi wadangala. Ngoba people think ukuthi kungena la mbuso ngeyimendlela zakho, ukuthi wena ulungile kangakanani, ukuthi wena wenza kahle kangakanani. Kodwa Jesu uthi ngifuna abantu abazongena njengamaswane. Uyabona iswane uma umuntu alali muntu iswane. uNkulunkulu emuseni kusisi. Izinto eziwu2. Ngena kanjani embusweni kaNkulunkulu childlike faith. Kodwa ngifuna ukuphendula lo mbuzo engicela nayo ukwenzakalani nezingane nezincane leyishop. uNkulunkulu emuseni kusisi. Verse number 13. Khona baletha kuye abantwanyana ukuba abaphathe. Kepha abafundi bakhuza. Nalithi lelizwi laNkulunkulu abantwanyana. Alisho 13 years. Likhulunywa ngamaswane la infants and toddlers. Omunye uzobuza ukuthi wazi ngani ngomkhosi. Kuba verse number 16. Wabagona. Wenza njani? Wenza khona umuntu ono-12 years. Ngeke khona umuntu ono-15 years. Nalezi lizoNkulunkulu wabakhona yacabanga ukuthi omunye wahlala emgonile emfumbathile. Egcwele kubuzumu yakhe emmekela embheke emehlweni. Abeka isandla sakhe phezu kwakhe. Laba abazali who care about the future of their children.
abazali who care about the future of their ngusisi ngoba uzange wathumela esikoleni yebo kubalulekile because we care about our kids. Abazange bebathumele kuphi bayofunda ini babamikise enkosini. Ukhuluma ngabazali abakhathalela ukuphila kwey'ngane zabo. Benza njani bazalwane? Babamikise enkosini. Umikise sesehlwile le phakathi. Ubamba isandla. Uye naye phambi kwaNkulunkulu. Lona baba ngeke alala angakashadi. Lona uNkulunkulu akadala isidina sotshwala. Lona baba ngeke adlale abafana, ngeke adlale amantombazane. Lona akasoze waba ne-HIV lento ikhuluma babaletha basondela nabo enkosini. Abazange beye kwezinye indawo babaletha baye nabo enkosini. Azange bethunyelwe lento yaqhubuka le ngaphakathi. Into yomzali iqhubuka le ngaphakathi. Baletha baye enkosini. Old Testament yazi bebebusisa bethini bebebusisa izinto ezintathu. Number one, you must be famous in the law. Bebesho kule ingane zakhe akabe nodumo okugcinela umthetho kaNkulunkulu. Babusibizo zokucala lezo uthi makabe nodumo ekwenze njani ekugcineni umthetho kaNkulunkulu. Number two, uyangibusisa le akabe ngothembekileyo emshadweni wakhe. Bambusisa sencane uthi akabe njani uthembekileyo emshadweni wakhe. Abese uyanda ngemisebenzi emihle kaNkulunkulu. Akuyisibuso sabantwana bakaIsrayeli bebusisa izingane orabe emasinagogeni. Ebesho lezo izibusiso zontathu. Kodwa lithi likaNkulunkulu kuvesi namba 30 kepha abafundi bakhuza. In their system of religion, babeyitshela ukuthi umntwana akanazo isabelo elibuswe kaNkulunkulu. Yibo bayenza njani beyana ukuthi asuyicabanga lento. La uJesu hlela bayasondela labo mama nezingane bayithumela kubo. Cha nenzani niyapi? Niyapi? Mami niyapi? He stood up with anger and tukuthele phambi kwakhe. Ebabuza ukuthi nenzani? Vumelana abantwana bezekile. Ningabancabeli. Bavumelene bezekile. Ngoba umbuso kaNkulunkulu ngowabanjalo. Malibhekisa kaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu ngowabanjalo. Abanjalo bazalwane abanjalo athatha kubo. Umbuso kaNkulunkulu ngowabanjalo. Neyazi category bazalwane. Angazi ukuthi ngayichaza kanjani. Ngiyayibona imoto igcwele la egcekeni. Zingama-category, kunama-SUV, kunama-veni, kunama-sedan, kunanani. Makathi ngowabanjalo usho icategory. Usho icategory yamahlula sesesuswini, yama-stillborn. Usho icategory yabatsetubuzana namuhla. Usho o1 years, o2 years, usho yonke le category yayo yonke into ebizwa ukuthi ingumntwana. And le category akhuluma ngayo njengoba bala lana ukhuluma ngabo bonke emqondweni wabo kusengakakheli ukuthi bekwazi ukukhetha okuhle nokubi. Umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo abantwana. Ngowakho. uNkulunkulu emusanibusise. Verse 14. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela wathi kubo vumelana abantwana beze kimi ningabancabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungabanjalo. Akazange alibuke ama-parents, akazange yena abazali ukuthi ningabalethi. Kodwa wenza njani? Waya nabafundi bakhe ukuthi ningabancabeli. Ngathi uthi niphethe ikhiya somnyango wezulu. Nina nizomemezela izwi kaNkulunkulu. La abantu bazokholwa ngayo bengene ngayo.
ningabavimbeli abantwana ukuthi bangangeni embusweni kaNkulunkulu. I-status sama-parent abo salabazali ukuthi bayakholwa noma abakholwa has no bearing ekutheni abantwana bangene embusweni kaNkulunkulu. Ukuthi uyakholwa lo mzali nokuthi akakholwa lo mzali, ukuthi ubhabhatisiwe ukuthi akakabhabhatiswa, ukuthi ukhonza kuliphi ibandla, it has no bearing ekutheni abantwana bangene embusweni kaNkulunkulu. Ungowabanjalo bonke emhlaba wonke. Ukuthi isimo ukuthi uyathakatha lo mzali akusho lutho lo. Umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. They belong in the kingdom. They've got a special place in the kingdom. So, omunye mhlawumbe angayibuza ukuthi bakhoza usho ukuthi abantwana bazonizoni na. Cha, angisho njalo. Wonke umuntu ozalwe ngowesifazane uyisoni. Uba isoni futhi usasebuhlwini. Base ngakubona lokubona abazali bakho ukuthi uvele nje ube uyisoni. uNkulunkulu emusa nibusisi. Kodwa lelizwi lisho ukuthi this laba abantwana la they are under special divine care. They've got a special place in embusweni kaNkulunkulu. They have a place of care in the kingdom of God. Genesis chapter number 5 verse number 3. Lefizla uNkulunkulu uAdam wazala indodana igama lakhe lingibani lingiSethi. Efana naye. Enjani bazalwane? Manje lefizla uNkulunkulu efana naye lisho ukuthi yayisoni njengaye. Yayiribheka njengoba naye wenza isibindi se-Eden. Malithi yayifana naye. Lithi wayizala ifana naye. Usho ukuthi ngenye indlela yayivele iyisoni iphuma esiswini sami yayivele injani yayifana naye. He was a rebellious child. Yayifana naye. He was a corrupt human being. Yayifana naye benganako ukulunga okufumaneka kwakhe. Yayifana naye wayisoni. Kanjalo bonke abazalwayo ngokwenyama bezalwa beyisoni. Usho njalo uJohane chapter number awuzelwe inyama kuyini bazalwane kuyinyama. Okuzelwe inyama kuyini kuyinyama. Lesono is transferable from Adam to all of us. Kanjalo this grace is transferable from Christ to all of us. Abazalwe ngumoya bangabantwana kaNkulunkulu. Ngithi abantwana they've got a special place embusweni kaNkulunkulu. Lokho akusho ukuthi abazonizoni. Akusho ukuthi abazona ini bazalwane izoni. Alifakazele lizwi kaNkulunkulu. Lamahubo 51 verse 5. Bheka ngazalelwa ebubini. Umami wangithabatha esonweni. Ngiphuma kusho uDavid ekhala phambi kaNkulunkulu. Uthi ngathi ngiphuma ngivele mina ngisesonweni. Sami ngithethelele phela lokho esengibonile ngoba vele imvelo yami isho kanjalo ukuthi ngangivele ngizame ngikuphi ngisesonweni. Marko chapter number 7. Lithi kaNkulunkulu kuMarko chapter number 7 nababona abafundi baJesu bedla ukudla abangakagezi izandla. Lithi kaNkulunkulu babayala nabo ukuthi bakwenzelani lokho ngoba kungumthetho wakaIsrael ukuthi awenzeki ukudla ungakagezi izandla ngoba lokho kukwenza ukuthi kube defile, kukwenza ukuthi ungcole. Uthela uJesu anazi uthi konke okungcolisa umuntu akubona okusuka ngaphandle kodwa okusuka kuphi bazalwane. Konke okungcolisa umuntu ngokusuka kuphi bazalwane. Lalela your character. Ngendlela ucabanga ngayo. Lento yiyo yona. Akusikona lokho kulanga ngaphandle. Yilokho kulanga phakathi. Kuyini lokho kulanga phakathi? uAdam olanga phakathi kuwe. Awungolisa izinto zonke. Ungolisa uAdam ophuma kuye. Wabonanga phakathi kwakho. Wayevele eyisoni wasensimini yase-Eden mhlawumbe.
akona ngaphandle kodwa ngikuphi iloko ngaphakathi obishili lisuke selidleni alidlanga lutho kodwa yini enangaphakathi DNA of Adam, the nature of Adam inangaphakathi kuyo yona ingcolisa umuntu ngathi bebangenza labafarisi bayeke ukugeza izandla bathoba ukuthi bazongena embusweni kaNkulunkulu besondele kuye bathi geza lingaphakathi awusoke ngaphakathi awenza inkonzo yangaphakathi awubulali lo Adam omdala uzala uJesu lengaphakathi uzophela umuntu wakhe. Uthi MC uyo director yona yena akazi lutho uthi naye akana phone akana sikhathi sengizoceda bazana amaHubo 58 verse 3 ababi bahlubuka kwasesizalweni abacamba amanga baduka kwasesiswini nayinja muzo uthini yebo awuzwanga kwasendulo indlebe yakho ayivulwanga ngokuba bengazi ukuthi wawukhohlisa nokukhohlisa wabizwa ngokuthi umhlubuki wasekuzalweni. Yamuzwa ukuthi uthini uNkulunkulu ngifakazela indaba ukuthi le ngane for a special care embusweni kaNkulunkulu kodwa bayini izolo lesikhuluma ngaso. But there's a transaction that happens when they die. Unokushintsha kwezinto mabefa. Ngoba mabefa he holds them in a state of grace. Ngoba bamba in a state of grace. Mabenza njani bazalwane befa. Lana sikhuluma ngalaba abenza nje bazalwane abafaya sikhuluma ngalaba abazokhula bebe badala nani ingqondo izohluze bekwazi ukuyikhethela okuhle nokunjani nokubi. He holds them in a state of grace. Ubabambe esimeni somusa conditional. It is not unconditional. In a condition. Any condition yabo iti mabefa the condition they go to eternal life. Uma lele ngani seseyhlwini nje kuthiwa isisu siphumile uNkulunkulu sithembisile he holds them in a state of grace. Angeke he goes to eternity. Ngoba nomama manje sibuza nakumbuzo wayebuza ngoba ekhathazekile with the eternal state engane yakhe. Uthi kuyawenzakalana naye. There is a condition. Mabefa they go to eternal life. Ukumusa ngusisi. Kuze uthi niyibone lento engikhuluma ngayo so funda nje kabanzi. Lawa amazwi bese ngihlala phansi. Amavesi mhlambe kalo 5 bese ngihlala phansi. So qala Deuteronomy chapter number 1 verse number 39. Abancane benu enasho ukuthi bayakuba yimpala nabantwana benu abangakwazi namuhla okuhle nokubi bayakungena khona ngibanike lona balidle. Nyamuzwa ukuthi uthi nakatshela labantu nonke niyogubha ngoba lezolo kodwa abantwana benu abangakwazi okuhle nokubi bona bayangena benze njani balidle lenozwe ngoba bona benza kanjani. That shows the special care anayo uNkulunkulu yalabantwana lapho noma ngubhisa sonke lesizwe kodwa hayi labantwana. Jeremiah chapter number 19 verse 4 ngokuba bangishiyile benza le ndawo ukuba ibe ngeyabezizwe bashisele abanye onkulunkulu impepho kubo abangabazanga bona noyise namakhosi akwaJuda bagcwalise le ndawo negazi labanganacala.
bethatha abantwana ngesikhathi salenkosi bayabanikela ku-altar, baba ngomhlatshelo, bathatha iy'ngane zabo bayinikeza kuNkulunkulu Moleki. Kodwa leli nalamaswane benza umhlatshelo kulabo nkulunkulu wabo. Kodwa leli zikaNkulunkulu lithi njani? Lithi abanakala. Lithi zikaNkulunkulu they are innocent, abanala ngoba akekho noqala ozongena embusweni kaNkulunkulu. Mina nawe singena ngoba khona oma endaweni yethu, hayi ukuthi ngoba sinacala. Mina nawe singena ngoba senze njani? Singenile ngumbuso njengabantwana, savuma ukungena ngumbuso njengabantwana. Then we are in a state of grace, singenile salidla ife lombuso kaNkulunkulu. Okukhona who is a substitute for us. Kodwa labantwana lithi kaNkulunkulu nakababona bebanikela beshiswa benza yonke nikelela igazi lingaqala. Second Samuel chapter number 12. Now qala go verse number 9, verse number 8. Nayikhumbula indaba kaDavide nanomama lo. Uyambuka Davide nomama uyamhawukela. Uyabuya indoda yakhe isempini, uyamthatha, uyamngena. Mekemngena uyakhulela. Mekezwile ukuthi ukhulelwe. Uthi ngiyakuyithini into le. Utshela uCaptain wamabutho ulandela leya ndoda leya ibize ize ekhaya ithathe leave empini. La ithathe leave empini uyayibiza wenzela ukuthi ayikwazi ukuyongena kumngane kuzothiwa lo mntwana ngowayo. Ithi le ndoda angikwazi ukuyongena kumngane, impi kaIsrayeli ilwa, angikwazi. Akwake uDavide amphuzisa utshwala, amdlise nenyama eshisiwe, ejabula etshela ukuthi uzothi ngoba umqondo sowudidekile. Ayilanga mangase liyazi lebiza kaNkulunkulu ukuthi umuntu ophuza utshwala khona into engathi kahle la mesephuzile. Uthi wamnikeza utshwala waphuza, bese kephuzile ayitshela ukuthi uzoya ekhaya. Wathi cha ngikwazi ukuyehamba ngekhaya, impi kaNkulunkulu isalo angikwazi. Wathi ebona lokho wethukuthela ngoba isono siqala kancane gradual. Waqala ngokubuka nje. Walandela ngokubulala. Walandela ngokwaphila. Yabona isono siqala kuphi kanti waphuka nje ngamehlo. Waphila, wasuka ekuphingeni, he became a murderer. Naseyabona ukuthi plan lakhe alisebenzi, wathi mfakeni phambi kwempi la ishisa khona ukuze ukuthi bazomgwaza ngenkemba efe. Kwenzeka kanjalo, benza njani bembulala? Yazala ingane. Athi masizelwe ingane waqhamuka umprofeti. Athi Davide ukwenzelana kunje. Athi Davide uma ukhona umuntu owenzile akakulawo lokubulawa uDavide, wathi ngowe. Wathi ngowe. You are the one. Wakhala uDavide yazala ingane. Lapho seyizelwe ingane yakhula ingane. Lethi zaNkulunkulu angafuna ukukhulumisa umuntu uDavide wahamba wayivalela endlini. Wazila ukudla. Wazila wakhala phambi kaNkulunkulu akhaleleka noma bayenze njani mayisiphi. Lethi zaNkulunkulu meseke ekhala bembona ukuthi ubuthakathaka sekezwile ingcebo ukuthi seyishonile ingane. But yose yomtshela kanjani uma kule simo lesi angeza ukuthi le ngane seyifika uyabiya kuba yini inkosi. Befika kuye verse number 12. Bemtshela ukuthi ingane seyifile. Lalela ukuthi wathi uDavide manje usefile. Ngiyakuzilelani na? Ngingambuyisa yini? Ngiyabuya kuye. Kepha yena akayikubuyela kimi. Abantu Davide bekezazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Uthi Davide lalela, mina I will go in the kingdom of God. Njengoba mina ngixotshiwe ngumntwana kaNkulunkulu yena akasoza abuye kimi ezweni labaphilayo. Kodwa mina ngiyawuya kuye umbusweni kaNkulunkulu. Because David understood ukuthi abantwana they've got a special place embusweni kaNkulunkulu. Uthi ngeke ngize yena eze kodwa mina insuku zami maseyiphelile ngizoya kuye embusweni kaNkulunkulu. Iyangimangalisa ngoba mawuqhubeka ngale kuverse number chapter alandelayo. Indodana yakho Absalom efuna ukumbulala emvukelile. Maseyihamba seyifile ifanele ukufa ngoba yayona ngoba libiza uNkulunkulu uthinta unina
ngesandla akafe ukufa. Efanele ukufa izinkulunkulu limvula. Izinkulunkulu mesezwini ukuthi Absalom ufile wadabula impahla zakhe walinda wakhala wazilukudla. Lithi leli zinakamemeza Absalom, Absalom, Absalom indodana yami. Phela amazwi mele washo kathathu. Nalithi izinkulunkulu ingelosi zathi ungwele, ungwele, ungwele. Naleli lithi wathena Davide Absalom, Absalom, Absalom indodana unyusa izinga. He's putting it in the divine. Ekhala phambi kaNkulunkulu. Ukhalela ngasekho kodwa lona ngasekho kamkhalelanga ngoba wayeqonda ukuthi ngiyabuye. Kodwa lona wenza njani wamkhalela walila. Ngoba azi ukuthi angeke umbona la ngikhona. Uye kufeni lokuguna phakathi ekhaya. Kodwa ekufeni balona lithi izinkulunkulu wathi mele gula yeso wakhamba ekhathalela ingane yakhe. Kodwa masezele lithi waphuma uma ngaphandle. Wakamini wena wafaka isudu wayohlala wedla ukudla. Bemangala abantu kwenzakalala. Ngizile ngizombuyisa. Mina ngizoyabuya. Ngoba ethi kodwa nakusho Absalom wakhala insuku engafuni ukucomfort. Engafuni ngene umuntu nasekamele lekhaya. Ngoba azi ukuthi Absalom uyekufela ukuguna phakathi. He knew that this child noma ngabe uzaleke kanje. Akuyimo ukuthi izaleke kanjani. Akuyimo ukuthi ikhambule kanjani. Akuyimo ukuthi ivele ngendlela ebuhlungu but they've got a special place embusweni kakhulu. Amakhosi okuqala chapter number 14 verse number 12. Ngaloko suka uye endlini yakho ekungeneni kwezinyawo zakho emzini uyakufa umntwana. Verse number 13. Wonke uIsrael uyakumlilela embele ngokuba uyena yedwa Jeroboami oyakuya ethuneni. Lokhu kufunyanwe kuye okuhle kuJehova uNkulunkulu kaIsrael endlini kaJeroboami. Bayona abantwana umndeni kaJeroboami lithi izinkulunkulu ngizowabulala njengezinja zishayiswa imoto. Akekho loyedwa ozongcwatshwa kubo bonke emndenini kaJeroboami. Ngifuna befe ey'daladini kungabi noyedwa bathathayo yobangcwaba. Abaphelele khona lapha. Cabanga ukuthi bayafa becumba iziso ngoba beyashiso uphume iziso babe yibungu bephelele khona lapho abantu begibele phezu kwabo ngenxa yesono. Uthina uNkulunkulu bonke akekho yosana. Athi kodwa uyedwa uyathungela emzini wakhe. Nalomntwana uyokufa. Kodwa lo mntwana nakumndeni wonke waJeroboami akathathwe ambelwe alilelwe kungafani nabo bonke. Indaba liza ngoba lo mntwana wayengathanda. Ngoba lo mntwana wayenjani bangayenza. Ngizama ukuthi bazame ukukhombisa le consistency ukuthi uNkulunkulu udila kanjani nabantwana. Udila kanjani nama-stillborn. Udila kanjani nabantwana abafa basebancane. Ngizama ukukhombisa kwenzakalani kubona. Abamhlanje ungenzeka ukuthi waba nalombuzo nokuthi uyenza lalela iba njengoDavide angeke abuyezekile kodwa seliphile nakuthi yebo. Aba nombuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. So labantwana beyizoni yes bangabantwana beyizoni kodwa mhla efa ngoba leli lithi lokuthatha nangena uyakufa afuma nomusa ukufa kwakhe. Yes bayizoni kodwa amabefa there is a transaction yakwenzeka la. Unegazi elikuphula ukuphila kwabo babe nokuphila okunaphakade. Mele saphila is just in a state of grace akasindiswayo ngoba untwana akwazi ukusebenzisa. Kodwa akakhulunywa ukuthi mele. Ngoba phela ngaze kuthiwa umuntu uyasindiswa aphinda aphume masekhulile emsebenzini kaNkulunkulu no. Zonke lengane lezi izoni. They are corrupt, they are sinners. They are morally not right. Ngoba lithi izinkulunkulu entanyeni yomntwana kuboshele impezana le.
uyithatha ku-Adam. Akafundiswanga abangani bakhe, akafundisanga oschoolimate bakhe okokuzalwa. So there's a special place in God's care for abantwana. That's number 15. Ngiqinisile ngithi kuwo yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angene kuwo. Atshela nabe baFarisi ukuthi hey, negcoka amaphulaphula afika neyilevu ezingaka likunde neyinwele nitshela ukuthi ngizongena embusweni kaNkulunkulu. Anidli inyama yengulube, nenza niyakhipha iy'shumi, nihlezi nisemkhulekweni ngalesibili, nenze yonke lento leyo, nicabanga ukuthi nizongena embusweni. Nizala u-Abraham futhi anibafana nabezizwe. Abesatshela uNkulunkulu cha, afake i-full stop. Athi wonke umuntu ozongena embusweni kaNkulunkulu uzongena embusweni if he's got a childlike faith, okufana nabo bantwana, deserving no grace, bengakasebenzeli lutho, bengakasebenzeli nalivangeli, limahanga nalivangeli. Sesona masima la pulpit, ngoba sithi masima la pulpit ozane enkosini zizolunga izinto zenu, nizothola umshado, ungakholwa uzovuleka iminyango yakho. Angithi angeyivukile kodwa bazi labantu abahleli phansi yazi ukuthi bazothini, bazi ukuthi cha hayi mangizovuma nje isandla izinto zami zezizovuma. Abacabangi indaba yendaba phakathi, bacabanga lento batshela yona ukuthi izinto zabo zezizovuma. Abacabangi indaba yali enguna phakathi. Kodwa nanku umbuso kaNkulunkulu udinga abantu abazowamkela njengomntwana. Ungena nazo zonke. Yabona umntwana yangimangalisa ngoba akavumanga lezo. Thina simike nomusa ngoba silenjolo kuthiwa sivume lezo zethu. Uyangena embusweni kaNkulunkulu umenyezela ukudinga abantu abazongena. Abantu abazongena njengabantwana. Yazi umntwana yangimangalisa. Uswane alikwazi nokuyihambela, liyaphasa, lisuswa lana, linikezwe lona. Lisuswe kulona, linikezwe lona. Indaba yombuso ayisindaba yokuthi wena uyithathele inyathelo, indaba yombuso ukuthi uyilahlele kuye njengomntwana, uthi ngingowakho. Uthi ngingowakho. Abese akuthatha ezweni labafileyo, akufake ezweni labaphilayo. Abese uthi prophetic ukhulumaniza akaphila inamathambo. Athi akazi kuwe Nkosi, akusho wena uthi athi khuluma namathambo khona okuzokwenzeka. Nakhuluma kulamathambo njengomntwana ngamnike umbuso kwaba nelizwe laguqula impilo yakhe. Ngekho songena embusweni kaNkulunkulu angawamukeli njengomntwana. Verse number 16. Wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Thina sinabazali. Abazali bakho is your mission field, ilafanele uvangele khona. Abazali bakho is your mission field, ilafanele wenze njani bazalwane uvangele khona. Oh baba, mayivuka imikhuleko yasekhaya nabantwana bethu. Oh mama, mayivuka imikhuleko yenu nabantwana benu basemakhaya. Mhlambe ngaba sekuseni, mhlambe ngaba sentambama. uNkulunkulu has put you ukuphela abantu abantwana for you to become a missionary kubantwana bakho. uNkulunkulu usandisisa. Angikhuleke. Baba wethu oyingcwele, ungise weNkosi yethu esifilayo uJesu Kristu. uNkulunkulu nomusa nothando. uNkulunkulu obusisa ukhalo lwethu. Uthi ungabusisa uNkulunkulu uqala umsebenzi ungawugcina khona lapho ufeza. We thank you, Heavenly Father. Uthi uNkulunkulu lengane siyibona kumabonakude la kunezimpi khona zifa imihla nemalanga.
Uzofakazela izwi lakhe lithi Israyeli akaqedwa ngoba wena uNkulunkulu usakhona. Siyabonga uNkulunkulu ukwazi ukuthi lezi ngane zisembusweni wakho uyigonile, uyiphethe ngezandla. Akasule inyembezi loya naloya. Ngoba ngeke uNkulunkulu lengane buyize kuye, kodwa Baba uyena akalungiselele ukuya kuyona. Let it be a comfort to this church, lizwi lakho alibe ibhalsam ekwazi ukufundisha ngokupheleleyo, alibe ngokuphila imishado, ayibe ngokuvusa kwamathemba asafile. uNkulunkulu wethu sezulwini siyabonga. Lapho nalabo uNkulunkulu abalalela ilizwi lakho abangakwazi namhla bezwile Baba ukuthi kuyangeneka embusweni kaNkulunkulu. Ungena labo uNkulunkulu come with childlike faith. Ungene ngokukholwa kufana nokwabantwana. Bengengabazi, bengasabi ukuthi khona abazolahlekelwa yikho. Bengabuki emuva labo, bengabuki nazo zonke izinto abayizuzile, kodwa bengena njengabantwana embusweni kaNkulunkulu. Siyalamukela uNkulunkulu ngokubonga usisa ukufunda izwi lakho manje kuze kube phakade. Amen.